O te whaafelo ia tū lau whaafonga angele nei tai au ma lole soifua manuia alo mai o Talafawala Radio Samoa. Ele I fia le pule nu o Aukilani le reporti na o mai mapule o vaengo whimalanga inga Aukilani. O le ana whailoa ele Auckland Council, City Rail Link, Auckland Transport whaapele Kiwi Rail ana nafi e tala noa polo ke titau whimalanga inga ale a aitele. Na fola si ai ma le reporti o le kuata whaale tausanga le Auckland Transport. Ma o loo tā uai, e ui I whaafita uli o loo ui ai tūlanga tau whimalanga I ngā Aukilani. Ua si itia I le ono se fulu fitu pa sene tangata I wha o ngā ina whimalanga I ngā lautele, wha atusa ai ele I saule koviti. Mai le City Rail Link tā wala mai lona pule sili, na ia tā ua fo isu ingo lo wa ai ia I le whela ua ingo uta, a to ai ma le awala train o lo eli I lalo a Aukilani. Ai inei reporti le wa ai ala pule nuu ia Wayne Brown, e le o lava, mana ia tā ua ele o sawi reporti ma tā upu te tele ma o ia whaatonu inai wa ta tauna tau lai I fuafuanga lea na whaia whaatasi ele Auckland Transport ma le matanga luenga o whela ua inga. O whaatulanga ma whailoha ila pule no ufau au kilani ma pulenga o loo I lalo o lana whaamalumalunga. O leo o sautala wale ai mai le sa filifilia e avea ma pule sili o le Auckland Transport. E ai reporti e wheso o tae lea wha ai unga, ma le filifilia o le pule nuu ia Wayne Brown o loo iai nei. O leo toe wha mawai mai ta wala mai I le komiti wha afoe na filifilia ia Iulai, ma e wha apeo se tasi si nia e sau mai Peritania. Mai ia Iulai na whai ai lava makilia le vaengo whimalanga inga New Zealand, sa ia o mai ia o kitopa, ina ua whaia whai ngā palota wha I tū malo. Mai le sui al komiti wha afoe ua whesoa soani le telo suinga I le wha ai unga o iai nei. Lea ele ngata o suinga I le komiti whaafue a le Auckland Transport, suinga I le Auckland Council, ai whaapea le au telenga. O le Auckland Transport lea na tele lava ina o sofa I le pule nu ufou, I ana saunoanga ai ele I whaial palota, sa ia o mai ai le aso valu o kitopa, lea na amatai lona ofisa fou. Mai le ofisa o le pule nuu, le isa tala I le nei taimi whaatatau I nei fesuia inga, masalo po le vai aso asau. Tāpunia whaafua se I le mall whaatau au tu I Niuleni au kilani ana nafi, o nei whaapeo se tasi nā luatu maseanga ese. Po le tu lai whae le fiafi le ana o atuai leo leo ma I molimau, o lea sa wha upenga ina sui o le ofisa. E le I whainga tau na sai mai e leo leo lea ali. Ma e whaafetai e lea I se isi nā whaina pe whaamanu alia I pe o na whaamaunia mai e leo leo. Ai mō tangata sai e tonu o le mall, e lata e le awhai tū la lea na poloka I tonu a o tāpunia I lea taimi. Na leo ai e leo lea vaengo au kilani sa ia o mai ana po, ma o le mall fo ile nei na o so wha I le tangata whaatupu wha lave ia Ahmed Mohamed le countdown I le tausanga tālu ai. To atasi wa ave leo feso ta I malamata upu na tatu iai tu lo, se tasi Wellington ana po, ma e ti ngā ina manu anga. Te au le valu na ripoti ane ai leo le nei mata upu mai Lambton Key, ma e tu ufa atasia tala tae au lo iai se tūlanga ti ngā ina, le wa wha manu alia I le fale mai. Luas fulutolu tau sanga o le ali iwa ave leo, ma o le soe tūla ia I e tali lona molianga. Ma tala muli, ua vave una toe wha tūla I mai le tamau aing o le tukuki na I lo fua ngā sa wha apeo le ayai. O se tala fia lea mai le pale mi o lea malo, ma o le vave ona toe wha afo I o le tukuki le tūlanga sa iai, ai ele I sau le koviti, ua mafua lea I le o turisi, ma le telo whai ngā malanga wa alele wha o popo. O Januari le tausanga neina toe tatala I tua o le tukuki ma o New Zealand, le ana amata mea ma e na o ia fo I le atulu una o atu le telo turisi. O le wha ai unga o le tausanga le nei, o lo wa ai le tukuki e tusa ma le se lau se furu lima afe pase se taunu watu. Ma ua sili atu lea na I lo le fwai numero na wha apea iai. O le fwai wata pena malanga tu sa o mai Rarotonga a ngai Honolulu a mata I le tausanga fōu. O tala na o le nei tae au, manuia le nei asu.